ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯥꯁꯃꯥ ꯍꯦꯞꯇꯨꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ CSO ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ अमदी कुकी ब्लैक डे की थौरम मफम कयादा पांथोकनखरे मोरे टाउन रैली चतुना DC की खुथांगदा प्राइम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनखरे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मियंग ताबरी बपुनापु एलिजाबेथ ना तराम नोकचरी हौजे मियाम दा पाउ संदोकना पिजरी अखोगी समाज असी ड्रग मांगहनगदौरे ड्रग अखोगी येक्नबनी हाइबा मसक खंगनसी ड्रग का लांथेंगनसी हाइरबदी यूथ एम्पावरमेंट अमदी अवेयरनेस पीबा मतम यौरे हाइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नासमा हेप्तुलान हाइख्रे वाफम असी ngasi सर्विस ब्रिज एजेंसी न सिंदुना राजभवन की दरबार हॉल दा पांगथोखिबा अहुम शुबा स्टेट लेवल यूथ कन्वेंशन कम कल्चरल मीट की थौरमदा हाइखिबनी महाकना मखा तारादुना अखोगी समाज असी अचुंबा अमदी चौखत थौरमगी मायोन अमदा पुसी हाइरबदी यूथ एम्पावरमेंट लोमदा माय ओनसिनबा तंगाई फदे मतम अदुतदा लेबा असी हिरम खुदिमक्ता मतोन लोमना माई पाकनी इनखलकलिबा नहासिंगदा यावरिबा थौना असी माइकै चुमना अफबा लंबीदा लमजिंगबिबा मथौ ताई मणिपुर असी ड्रग मरुओइना ड्रगना सोहलबा लमदम अमा ओइरे हाइबसी मियामना खंगनरबा वफमनी ओइरक्लिबा फिबम असदा ड्रग की लालोंग असी करमना माइथिबा पीसीगे हाइबसिनी हिरम असिगा मरी लैनना साउथ ईस्ट एशिया की लैबाक तरुक अमदी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट तरेत यावना मालेमगी थाकता ड्रग एब्यूज अमदी ट्रैफिकिंग की मतंगदा अथुबा मतमदा कन्वेंशन अमसु पांगथोकलगनी हाइना महाकना हाइखी representative from 6 South Asian countries and 7 states of the Northeast will congregate to hold brainstorming deliberation on issues relating to drug trafficking and drug abuse. I would like our youth to stand up against this drug abuse, which is detrimental to the prospects of our young generation for socio-economic development of the state and the country as a whole. थौरमगी अथोइबा मिथुंगलेन की वारोल पीरदुना कैफ एंड पीडी मिनिस्टर कराम श्यामना अखोगी खुनाय असदा मसागी मथौदांग खंगबा मी यामदबना ngasisu खुनाय असि मनिंग हंदुना लेरी चौखत थौरांगी थबक सिंगदा नहा सिंगना मसा मसा याउसनबा अमदी खना नैनबदा हेना माय ओनसनबा मथौताई खुनाय असदा मी खुजो खरना मसागी त खंदुना मयाय काबा चिंजा करबार तौदुना खुनाय असिबु मांगहली मसिमकना खुनाय असि लेखा ताहनबगी अचौबा मरम अमा ओइरी अफबा समाज अमा सेमसी हाइरबदी अफबा लुचिंगबा अमा लेहनबा मथौताई मिखलदा सेल येंदना माई पाकपा ngamlaba matamdada leiba asi chaukhale haina loba yai haina mahakna haikhi miyoi wakalona busumna khallaba afaba thabak tauraba onaba kallaba adon ma koi state adon compulsory chaukalakani busi ainaga manipur da tawba function da ai kai gamba kan english hindi ga se amatta nganging karigino ai thamoi gi wa kasindagi yong sungangi aduga koina petremi level sinje oi india gi ani political function guma conference da either hindi or english adum ngangi mi gi chawthok se bade krai da lege da maron nang bada leram ne ai ni europe country da japan and one any other satwa consider english kan khak amat ngang ya hotel the canteen the anywhere only interpreter khara adu khaki guide ko makai mudu ngangi मयाई काबा निसा थिंगनबा सरकार असिना CSO अमदी मियामगा पुन्ना खंगमिनसी निसा की मायोक्ता अकनबा पॉलिसी अमा सेमनबा होनरगनी निसादा मी हातपा याबा पोलम सिंग यारिबम खै हापीगनु हाइना ngasi CM सेक्रेटरी ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरै चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जे सुरेश बाबू DGP LM खाउते अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल क्यासु सरुक याखिबा पाउमी सिंगा उनाबा दा ngarang थौबाल SP ना थौबाल अथोकपम अवांग लेकाइदगी फागतखिबा लोकल मेट All Mong XXX rum bottle sing ahangba bottle stickers amadi spirit singdu paumi singi mangda utki
Chief Minister N. Birena Makha taraduna sarkar asina ngasi faubada nisagi mayokta thabak kaya lokhatuna lakli mamangdasu nisagi sungfam thugai khiba leikhrei lupa crore kaya gi maman oigadaba nisagi polam sing fagatpa leikhrei masina aikhoi ahing tumba yadrei chahi kunmanga dagi nifugi mathakta leiba nupa singna nisa sizinarapadagi manung matam chadana leikhidaba kaya thokli nupa leikhidraba nupi kaya su masing hengalakli nakalamaromda customary gi mingda puthokliba nisa sing asisu potyan kaya yansinduna thadorokpa sisu yengsinba matam oire nisagi mayokta akanba mityeng ama changnaba policy ama puthoknaba honari sarkar asina thorang ama pakhalabasu hekta yade haiba sigumba si thoktanaba leiriba CSO sing amadi aikhoi punna faminaraga khanasi masida miyamnasu achoba mateng pangbiyu hiram asida sarkar asina yamna lumna lobaga loinana akanba policy ama puthoknaba akhang ahi kaya tanaba hore masida miyamna mateng pangbiyu haiki मियोइबगी पुंसीगी ओइब खरदी येंगगा ओइ गवर्नमेंट की चपचाबा पॉलिसी अमा लाक्तंगगी मरक सिदसु सुगुंबा स्पिरिट गुंबा अदगी कैनोगी नोकी मखल मखागी सरप हापगुंबा अदगी निसाकाना बने हाइदना गुली हापचल्ले हाइबगुंबा मरमदे युंगांग सिसु जि मणिपुरदा फंगिबा युंगांग सिसु सुंगगा युंगांग सेमगा योलंबगी ममांगी मफम अमदा अदुना सिगी लेइबा मयामसे मसी मी सिबा याबा कारबार तौबसे मसी खुदक्तगी लेपियो एनी भोपालदा ओइगेरा सेंगमाइदा ओइगेरा अंड्रोदा ओइगेरा कैरावदा ओइगेरा हैंगांगदा ओइगेरा कानी एनी अखोगी कखुलोंदा ओइगेरा एनी होयर मी सिबा याबा थांना सानाबगी नमादा आइगी सेंदोंग खरा फंगनबैदमक्ता मी सिबा याबा पोट यानसनबा निसाकाना बने ना मी की पुंसी सखाउ साथपे याबा तौबा सुगुंबसे तौबिनु हाइदना इमदमा अपील तौजरी पाउगी मरकथना अतेनबा ब्रेक अमा लौजरी कंगला फूड प्रोडक्ट ती इरम नंगी असेंग महौं येंग दियो गार्लिक मिक्सर खतनतना कंगला गी अनोब फूड आइटम सिंगी महौ खंगलबदा ngauroi दव कनाबु लेबगे कंगला नुपानी काइना कुमै हराउ ज अथेक पुबिदे लेसारी गाइदना अदुदा पुनिगा दादा पुनिगा ngasi de keno यारे नुंग फादोक्सु कोइबु पुबिबदो अखोइदि फंगजद्रबनी ngai khone ai wasisu yam nungai pawni ne ahum lak suba langbal kaithel pangthokadawre अदुदि गाइदा hapta ka jimuda असेंगमैरा mane DS Enterprises Kaisam Thongna Khodol Tamliba Ahumlak Suboina Pangthok Kadoriba Langbal Kaithel Meet the Star Fashion Show Dance Competition Tapta Night Musical Night Amadi Angang Singidamakta Oina Disneyland Item na Singba Kaya na miyamda kumay oihangadoriba Ahum Suba Langbal Kaithel अदुदि हम नुंगाइनी adi miyam do nangonda ne yengba chalusena ne haige toriba ब्रेक की मतुंग दा ताराम नौचरी इंडिया लेंगाका शांति की वरी सानरिबा NSCN IM ना कुमचा लिसिंग अमगा चमापन गा मरीफुतरा मरीदा कुकी मिचम कया अमा तमथिरबा लाइचत्ता हातखिबा अमदी खुल कया मांग ताखंदुना मई थाखिबा दुबो निंगसिंगदुना चही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाखिबा कुकी ब्लैक डे कुमसी चही असिदसु हिल ट्रैवल काउंसिल मोरेना निंगसिंगलदुना वांगांगदबा पीस रैली अमा मोरे टाउन की अकोइबदा चतखरै ngasi ayu angan badagi chatkiba rally adu more galngam leitol ground dagi hauraga more police station faraga Nepal basi Canon Bank more kaithel faraga tungda Hill Travel Council office fawa chatki rally adu da framework agreement is as dark as negative impact of drug abuse no naga solution before justice for cookies punish the murderers of 1000 cookie live and let live justice is our democratic right hairiba waro sing yauba plaka sing paiki
Tungda Hill Travel Council Morena India ki Prime Minister da pinabagi memorandum amasu Technopol DC ki khutang da pisinki. Thauramadu ka mari lainana ngasi ayuk pung tarutagi nungthil pung ama fauba makhal amatagi gari chena khide. More town manungda kaithel dukal hotel amadi lalol iti ki thabak thoram sing lepki. Amadi more amadi Imphal dagi makhal amatagi gari sing chatna khide. More police na pamdaba thodok sing thoktanaba cheksin thorang lokhatkhi. Amaromda Kuki NP Manipur KIM gi mityeng makhada Kuki NP Jiribam Tamenglong Zone Sinduna Tamenglong District ki manung chana laiba Faitol Village ki Community Hall da ngasi ayuk pung 8 dagi hauduna Kuki Black Day Observation amadi silent procession ama chakhi procession adu Faitol Community Hall dagi hauraga Faitol Village sinba thungna chakhi loinana miyam gi oiba mifam amasu Faitol Community Hall da pangthokhi ngasi ki mifam amadi procession aduda Kuki Solution Before Naga Solution World Must Condemn NSCN IM program amadi Kuki Crisis for Justice having a chingba placard ka paiki procession aduda miyoi chamnga mukna saruk yakhi ngasi ki Black Day gi thoram aduga mari lainana Kuki NP Jiri Tamenglong Zone gi President Pu Jangsat Haukip na Fongdokhibada ngasigi Black Day asi chahi khuding pangthoktuna lakhibagi maramdi hauzik fawada government na makhoi wa tabidaba amasung makhoi gi sikhiba miyoi sing adugi damak langla langjin puthok pidaba amasung justice pibidana lerakliba asi yamna nungaitaba amadi pendaba fawbagi ngasi aikhoina thoram asi pangthokpani Aikoina kanagomba community maitei naga amataga khatnage chainage haiba nate makhoina pamliba demand adutang yamna peaceful oiba mapung fahanbiu haibani India government amadi Manipur government na ngasi fawba karishu tabi daba asi violent agitation ama invite tawrabra haina fongdokhi Kumja lisingni tara nipan gi September tara mapanda Manipur gi Honorable Chief Minister N. Biren Singh na haudokiba Jiribam Imphal Helicopter Service asina praja miyam da yamna kanaba amadi athu akaida khudong chaba ohenbata natana yumthang nariba state singi miyoi singdasu chathok chasin tawbada khudong chaba ama oheli adubu Jiribam district asigi Harinagar da hauzik sat sizinariba helipad mafam asi yaunaba chatpada lambi fatabana maram oraga helipad yaunaba chatpada khudong chadaba kaya mayok nari masida sunatana passenger singi fam leitaba amadi nupa amadi nupi gi toilet matik chana leitaba kaya asina passenger singda achoba awaba oiri Masigi matangda Social Welfare Association Jiribam gi founder Priyo Kumar Mainamna fongdorakpada haujik Jiribam amadi Imphal gi helicopter service lehenbagi tamak Manipur gi lenga ki achumba khongthangni Harinagar da leriba helipad mafam yongna chatliba lambi asi yamna fate maram aduna lengakna athuba matamda semjinbiu urinal toilet singsu matik chana leitaba sisu khara fazana thambiu Jiribam dagi North East State ki maru oina Guwahati, Shillong, Arunachal na chingba mafam sing connectivity thambirabadi hena nungai jagani haina su fongdokhi. On behalf of peoples of Jiribam, lambi thong si kitang mong taramdre, di hek walkable oiba, motorable oiba, potumakti oidre, maramadana mari lenaba authority na atuba matamda di lambi thong je priority kitang memiang changhaningi atana service anakpa North East ki like Shillong khangde Guwahati khangde or se Arunachal gumba Sikkim gumba sisu ki connectivity se further development on step on lokhat piraga di hena koi mayam gi apen ba phaba haibadu nungai yai phaba oigani waiting hall ama second priority da sanjaningi adu sumaina helicopter ki service ama Manipur sarkar na tangai phadna sumaina launch to birak introduce to birak baje jiri praja khoi gi di tam laibak phaba hai tare Paugi marathana atenba break ama mok logzari AIYF Manipur State Council na sinjaduna lamyanba luching purel hijam irabot tribute tawjaba kunmari rak suba state level jananeta hijam irawat saithai se changdamnaba pangthok jaragan category ani thokna khaidok chai junior amasung senior category form thajan bagi aroiba numitna 18 September 2019 date of competition 22nd September 2019 mafamna JN Manipur Dance Academy Imphal competition sigi form pampamna AIYF office irawat Bhavan Group Mahalteng Imphal Manipuri gi sejak pisingna form homtang lobby duna masida upcoming singer singna saruk yabiu aduga masigi competition si
इनखलक्लिबा सैसक्पी यामना चौबा प्लेटफॉर्म अमा ओइदोइनि मणिपुर की नौले इनखलक्लिबी सिंगना सरुक याबियु कुनमरीरक सुबह स्टेट लेवल जननेता हिजम इरावत सैथाई से चांगदम ब्रेक की मतुंग दा तराम नौचरी मखा ताबा पाउदा वर्क प्लान याउदना सेमलंबा खोंगसांग तामेंगलोंग लंबी पाकथोपगी थबक रोंगमई नागा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर ना थिंगजनले हाइना ऑर्गेनाइजेशन असिगी प्रेसिडेंट दाइचुई गांगमई ना फोंगदोखरै ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट ना लुचिंगबा थौमी सिंह अमदी पाउमी सिंह याउना लंबी असिदा पाकथोपगी थबक तौरिबा सिवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ना सूरिबा थबक सिंह हकथेंगना यंगसिनखी ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी जिनथुई पानमई याउना थौमी कयासु यंगसिनबा दुदा सरुक याखी प्रेसिडेंट दाइचुई गांगमईना मखा तारादुना मतम कयागी ममांगदगी तामेंगलोंगी मियामना पामदुना लाक्लबा खोंगसांगदगी तामेंगलोंग ताबा लंबी असि पाकथोहनबा अमदी सेंबिनबा तानादुना लाकपनी लंबी असी कयारक मतम मतम की ओइना सेमलबसु इरम नालागी फिवम फतबा अमदी लंबी सेमदा क्वालिटी कंट्रोल तौदबना फिवम चादना लेबा लंबी अमा ओइदुना लाकपने अदुबु हौजिकती लंबी असी डबल लेन ओइनबा थौरांग लौखलकपा सिदी यामना फबा थौरांग अमनी नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना मपुंग फाबा वर्क प्लान ब्लूप्रिंट याउदना कंट्रैक्टर दा थबक सुहलंबगी थौदो असी थोकपने हाना लंबी असी स्टेट की PWD ना पाइरंबनी अदुबो हौजिकती NHIDCL ना पाइदुना डबल लेन ओनखतनबा अमदी सेमनबा होनरकपनी थबक ओइना पाइखतनबा टेंडर तौबदा दिल्लीदा बेस तौबा सिवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ना अपुनबा लुपा करोड़ 453 दगी चादा 15 की सेनफम ताथरगा थबक सुनबा खनखिबनी असिगुंबा थवोंग असी ऑर्गेनाइजेशन असिना यामना हकचिना लवी पाइखलिबा थबा असिदा चपचाबा वर्क प्लान याउदबा चपचाबा डिटेल मियामदा खंगहंदना थबक सुरंबा असी ऑर्गेनाइजेशन असिना याबा ngamloi भारत सरकार दगी लाकपा सेनफम असी अरानबा मवोंगदा सिजनबा यारोय मखा ताना मसिगी चपचाबा अमा मियामदा खंगहंद्री फावबा थबक सुबा थिंगले हाइखी हौजिक वर्क प्रपोजल से NHIDCL दा लाख 3 हाइरे अदो लाख ट्रगदी हाउ कैन द कंट्रैक्टर स्टार्ट दिस वर्क मसी क्वेश्चन से खोइ लरे अखोइना मी अमाबु खोइ NHIDCL बु खोइ थाजदबा वानतबा अखोइ पेंदे हाइनिंगे मरमदी वर्क प्रपोजल यौरक्तगदी थबक से मोइना हौरो हाइबगी से मोइना हाइब यादेबा अदुगी वर्क प्रपोजल लाक्ट्री फाउदी थबक तो लेपकिसनु एंड दिस वर्क layout plan mayam se it should be in the public domain ekoi thire ekoi phangre at our own level जी रोबिंद्रो शर्माबु बीजेपी सरकार ना अमुक हना रीअरेंज तौबा यारोय हाइना जेलियनरोंग ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम की प्रेसिडेंट रॉबर्ट गोलमैना फोंगदोखरै ngasi चिंगमिरोंग दा पांगथोकपा पौमी सिंगा उनाबा दा प्रेसिडेंट रॉबर्ट गोलमैना मखा तारादुना IFCD दा चीफ इंजीनियर ओइना लेरंबा जी रोबिंद्रो शर्मा लिसिंगनी तरा तरेता थबक्तगी पोथाखी मसीगी मतुंगदा मणिपुर सरकार की कैबिनेट मिफम अमगी मतुंग इना लिसिंगनी तरा निपान दा रोबिंद्रो शर्माबु OSD ओइना था तरु अमा पुहनखी हौजिकना वाटर रिसोर्स हाइना ओलबा डिपार्टमेंट असिदा चीफ इंजीनियर अनि थोकना खाइदोक्तुना लिसिंगनी तरा निपान की जुलाई दा अमुक हन्ना था तरु अमगा सांगदोखी हारिबा खोंगथांग असिगी मायोक्ता बेंजोय निंगथौ लेटखोमांग खोंगसाइना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा केस अमा फाइल तौदुना लिसिंगनी तरा मापन दा ऑर्डर अमा तादुना मखाताना पुहंदनबा राय ताखी सिंगल बेंच अमदी डिविजन बेंच ना ऑर्डर अमा तादुना पुदनबा हाइरबा फावबदा सरकार असिना मखाताना पुहनबा होनबसी यामना लाइबक थीबने सर्विस मखातानबा होनबगी महुत्ता महाकना चीफ इंजीनियर ओइरिंगै मतमदा करी करी तौखिबगे हाइबगी मतांगदा ओइना थिगतपियु मियोय असि नतबा अतोपा इंजीनियर अमता लेत्रबरा थवोंग असि फोरम ना यामना हकचिना लवी सरकार असिना अथुबदा मतिक चावा चीफ इंजीनियर अमा हापननबा होनबियु हाइखि जीरोबिंदो शर्मा नतबा IFCD की डिपार्टमेंट सिदा चीफ इंजीनियर पुबा याबा फिट तौबा लेतब्रा हाइबसे अखोइना खंजनिंगे अदु मतुंगना जीरोबिंदो शर्मा असे मणिपुर हाई कोर्ट ना ऑर्डर ताकिबा फाबा मोइना अमुका हन्ना रेंगेज तौरिबसे हौरिबा नहारोल सिंह पुबा याबा मिसिंग महाके मोइगे राइट से मतपनी अदुना असिजे ह्यूमन राइट्स बोले तौबनी अदु अखोइ कन्ना कंडेम तौवे जीरोबिंदो शर्मा से महाकु अमुका रेंगेज तौबा मुहुता महाकना 40 years पुखिबा महाके चीफ इंजीनियर अमा ओइना महाकना तौखिबा थबक सिंगदो महाकु रिव्यू तौबे थबक तो माना कमाय तौबिब्रा हाबिदो रिव्यू तौबियो माबु सर्विस दे रिव्यू तौहनबिगनु हाइबसे अखोइना अपामबनी
Haying pangthokadoriba International Peace and Social Advancement IPSA gi kunmathoi shuba mapo kumon thoramga mari leinana loop asina RIMS ki Department of Transfusion Medicine ga khusamna duna ngasi RIMS ki blood bank ta nomagi oiba ikatpagi thoram ama pangthokrai ngasi pangthokiba ikatpagi thoram aduda IPSA gi thomi amadi atai mioi nifu henbana ikatki thoram aduga mari leinana IPSA gi President Joy Chandra Konthok jamna lamdam masida noma kangdana thokliba khudong thiba thodok sing amadi khudakta I darkar oirakpa matamda kharada oirabasu mateng oinabagi wakhalonda ikatpagi thoram asi pangthokpani mioi amana karigomba I darkar leiraklabadi loop asida pau fawirau angamba mateng pangjagi haki mahakna makha tana RIMS ki Department of Transfusion Medicine gi oina ikatfam gi leiriba infrastructure asi matamga chunadre athuba matamda director amadi medical superintendent na mityeng changbiduna matamga chunaraba khusu khulai sing thambiu haina mari leinaba authority gi pukning chingsinki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯕꯦꯠ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ IPSAꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ IPSAꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ MSꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯖꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯦꯠ ꯑꯁꯦ මꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯕꯦꯡꯒꯤ ꯕꯦꯠ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ IPSAꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ Chamagamapan Battalion CRPF na sinduna Civic Action Program gi saruk ama oina Mongsangi gi miyamda water storage tank kun yenthokrai thoram aduga mari leinana battalion asiki commandant Binod Kumar na haikibada hauzik lamdam asida mayok nariba isingi awaba kaya asi kharamakhay orabasu koknabagi pandamda nong ising yoksinduna thamhaunaba CRPF na darkar leba mioi sing khangatuna tengbang asi pibani haina mahak na haiki One Manipur downloading peace na sinduna India Peace Memorial Complex sa Uchara Thabagi thoram ama ngasi pangthokrai Sangai Express publisher Risikan Sapam One Manipur downloading peace ki advisor CH Ibohalna maruoiba mioi sing oina saruk yaduna Uchara adu thaki Chorofon Haikru amadi uhai panba usingi chara kaya India Peace Memorial ki complex manungda thaki Risika na fongdokibada Green Manipur haiba pandamda Nomaizing singda leriba sanamahi kiyongi akoibada ahanba oina u tharaba matung ngasi asina anirak shuba oina Japan War Memorial Complex asida u thabani haki ngasi ayu fongkiba pauche singda kari kari maruba pau yokhibage habadu mayam puna miyeng taminasi lamjingba times Imphal city bu luna na thamna ba hona bada media gi asoba thodang lei RK Ranjan senza thumza leitana ba mihut khan bada miyam na munna khanthview Khemchan mama mapa oibe singna entrepreneur gi kana ba asi karino haiba adu khangana na ba horakli ba angang singda takpi tambiba mathautai Jent Kumar Mary Komda Padma Vibhushan pinana ba recommend taukre Moreda e visa gi khudong chaba lehnaba taksin khre standard robot ki head warden bell pikhitre More town manungda sakhang da bakhulai paiba singna lut tawkhre Sangai Express Board of Trade ki mifamda Minister Biswajit Lalon Etik saukhat hanaba wafam kaya thamkhre Bebisna Misi Warden Singh bell pikhitre apokpana statement pi dawri Sahi sudriba angang na gari thoba Mama mapa sing sahi ahum fawba jail da lay bayai. Court na police personnel manga kokhut kre. Pongna fam ICP Moreda e visa gi khudong chaba pinaba logistic park thambada mateng pangbinaba taksin kre. Naga Singh na India da merge tawroi marup mapang oina punna himinagani IM. Khunai asibo chumba maikei da purakpada media na himai chumli MP Ranjan. Pok trib angang bu nupa nupi khangdokpasi dandi fangani haibasi kaugumsi Rajo. Thawbal District Police na yungang sungpham amasu thugai kre Naharol gi thodang tender amount tagi lupa crore kunthra ga nipan ro minus oiraga thabak suriba Tamenglong Khongsang lambi semba matam kaktana thingjalle RNSO ICP Moreda e visa gi khudong chabal lehna ba Union Minister Piyush Goyal da taksin kre Biswajit CBI na prosecution sanction submit tawkre Local made yungang sungpham ama Thawbal police na thugai kre Huyen Lanpao solar system gi mapanda laiba planet amada ahanba oina ising lairamba thengnakre
Manipur gi artisan ayamba imung manung puba ngamlabashu sanmitlonda saukhatna hingbadi ngamdri DC oiramba tombi kantagi bail hearing order reserve tawkre illegal oiba maongda hanglamba yungang sungpham police na thugaiduna polam kaya fagetkre babies na misi warden anigi bail application saying court na reject tawkre Sanalaibak Judicial Service amasung Council singi marakta lo thugaiba yaurabra hangnarakle Court na bail pikraba miyoi mari fajinduna lairamle CM Birena mapang yaudana Governor unakre atenba matamda major reshuffle tawraba yai More town da gari loot tawre miyam dagi yamna toina sel mulle khongsang tamenglong lambi pakthokpagi thabak thingkre work plan yaudana karamna contractor singda thabak suan bano RNSO Isel Express PIB Imphal Sinduna Nongmagi Oiba Media Workshop Pangthokre Government na Paikhaliba Saukhat Thaurang Singh Journalist Singh na Paudamba Khakta Natana Phai Phatte Haina Nainabasu Darkar Lei Ranjan ICP Moreda E Bisagi Khudong Chaba Lehanaba Taksinkre Biswajit na Manipur da Logistic Park Thambada Tengbang Binaba Union Minister da Haijakre Nisagi Ipaktagi Inkalagliba Naharol Singh Kannanaba Pandamda Miyam na Drive Sathakre Chief Minister na Governor ga unakre Biren Ministry reshuffle thujalakpa yari Phurup ki Quran khani pangthok piu Ireibak ICP Moreda E Bisagi khudong chaba lehenaba taksinkre Sahi Taramathoi ki matungda itihasik oina RIMS ki Board of Governor meeting pangthok lagani RIMS ki nimpugani pan suba Foundation Day da Union Health Minister yaugani Achou harpada senaba sing Farsi tawgadabani Loisilakpada maruiba paw amuka na pizari. Aikoigi samas asi drug na manghan gadawre drug na aikoigi yeknabani haiba masak khanglasi haina Manipur gi Governor Dr. Nasma Heptullah na haikrai. Mayai kaba Nisa thingnaba sarkar asina CSO amadi miyamga punna khangminase Nisagi mayokta akanba policy ama semnaba honaragani haina Chief Minister and Birena Thazaba pikre amadi Cookie Black Day gi thoram mafam kayada pangthokre More town da rally chatuna DC gi khuthangda Prime Minister da memorandum pisankre Hauziki onadi Manipuri Paul Loizare miyeng tabiri besingbo amukana khurumjari